салом бинандагони азиз, ҳаводорони ютуб канали рӯзномаи ҷумҳурият. Чанде пеш нашрияи расмии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият озмуни навбатиашро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо остоби хидматҳои мондагори қаҳрамони Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон эълон намуда буд, ҷамъбаст кард. ва рости ин сеюмин озмуне мебошад ки ҷумҳурият дар соли равон роҳандозӣ намуд. қаблан ҳам яъне солҳои пештар рӯзномаи ҷумҳурият ба хотири гиромидошти хидматҳои мондагори қаҳрамонони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Маҳсум, Шириншоҳ Шотемур озмунҳои дигареро ҳам роҳандозӣ намуда буд. имрӯз мо тасмим гирифтем чанде аз ширкаткунандагон ғолибони озмун аз ҷумла академики Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон устод Караматулло Олимов, нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад, шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло ва мудири кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Ҷонибеки Асрориёнро даъват намоем то атрофи озмунҳои баргузор намудаи рӯзномаи ҷумҳурият ва аҳамияти онҳо суҳбате биёроем. ва нагуфта намонад ки яке аз зарфиятҳои озмуни навбатӣ ҳамин аст ки рӯзнома маҳсули кори ширкаткунандагони озмунро дар шакли китоб омода намуд ва дар рӯзи ҷамъбасти озмун он ба иштирокдорон тақдим шуд. устод Караматулло Олимов қабл аз оғози маросими ҷамъбасти озмун китобро муаррифӣ намуданд. риштаи суханро барои суҳбат дар ин мавзӯъ нахуст ба устод медиҳем. марҳамат устод. ташаккур. воқеан озмунҳое ки рӯзномаи ҷумҳурият мегузаронад як нав анъанаи хеле хуби муаррифии ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии ҷумҳурии мо мебошад ва аз ин ҷиҳат бисёр ҳам анъанаи хуб ҳисобида мешавад. ва дар ҳамин озмуни ахир махсусан диққатҷалбкунанда он буд ки аввалан ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар ин ки боз ҳам ҳамин рӯзномаи ҷумҳурият пешсафиро аз даст надода дар ин масъала озмун эълон карда мақолаҳои зиёдеро дар саҳифаҳои рӯзнома ба чоп расонид ва мақолаҳое ки ворид шуда буданд аз 400 бештар буданд ва 220 мақола дар саҳифаҳои рӯзнома дар ин муддат ба нашр расиданд ки аз зовияҳои гуногун дастовардҳои ҷумҳурии азизи моро дар ҳамаи соҳаҳои мухталиф таҳти раҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ карданд. ва китобе ки ҷумҳурият, рӯзномаи ҷумҳурият ба нашр расондааст, ин ҳам як нав рамзӣ аст. 30 мақолаи беҳтарини ки дар саҳифаҳои рӯзнома ба нашр расида буд, онро дар ҳамин китоб ҷамъоварӣ карда боз як ҷиҳати хубаш ин аст ки ба ду забон, ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ ба нашр расонданд. хатти меҳварии ин китоб ва мақолаҳои он хизматҳои бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар наҷоти давлату миллат аз парокандагӣ ва аз нобудӣ мебошад. ва ҳарчанд ки моро 30 сол аз ҳамон рӯзҳои мутиш ҷудо мекунад ва имрӯз насли ҷавоне ки масалан 20 сол, 25 сол дорад, он рӯзҳоро дар ёд надорад, вале мушкилиҳои хеле вазние ки мардуми мо аз сар гузаронданд. ин бори дигар аз саҳифаҳои мақолаҳо ба назар мерасад ва хизмати бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он аст ки ҳамчун лидери умумимиллӣ дар ин давра ташаккул ёфта ва бо ҷасорату фидокорӣ ба нуқтаҳои гуногуни мушкил ва ҳамчунин хатарнок сафар намуда
برای به دست آوردن صلح و وحدت ملی کوشش‌های جانسارانه کردند. به اندیشه من خوانندگان خصوصا نسل نورس از مطالعه کتاب به یک سوال دیگر هم پاسخ در می‌یابند. ملتی که یک زمان در آسودگی زندگی داشت چرا باید یک باره شورید و به هم پیچید و جنگ شهروندی به میان آمد میان این ملت؟ از مطلب‌هایی که در همین کتاب نشر شده‌اند پاسخ در می‌یابند. از طرف دیگر در همین مقاله‌ها باز یک مسئله خیلی مهم این است که پیشوای ملت نمونه بزرگی معرفی فرهنگ ملت در زمان حاضره می باشد. در تمام مقاله هایی که در اینجا درج شدند و هم در آزمون مقاله هایی که نوشته شدند و در جنبست آن نیست که شخصیت های خیلی شناخته جمهوری ما شرکت ورزیدند، همه هم نظر به این بودند که تاجیکستان تحت سروری محترم امام علی رحمان راهی خیلی هم دشوار ولی پرشرف را برای تحکیم استقلالیت، برای پایداری صلح و برای به دست آوردن وحدت ملی طی نمود و امروز در منطقه یکی از کشورهایی می باشد که از جهت اقتصادی و اجتماعی دستاوردهای خیلی بزرگ دارد. شما استاد آزمون‌های برگزار نموده روزنامه را بسیار مهم ارزیابی کردید. عادتاً وقتی درباره برگزاری چنین آزمون‌های ایجادی صحبت می‌نماییم، همگان مهم می‌شماریم همین آزمون‌ها را و به اندیشه شما مهمیت آنها در چه ارزیابی می‌شود؟ این آزمون‌ها یک نوع اندیشه بین خواننده و مؤلفان این روزنامه رو با وجود می‌آورد. اندیشه در چی؟ اندیشه یعنی که اندیشه سریان که هم گذشته رو بیاد می‌آوریم، هم آینده رو پیش رو می‌آوریم که آینده باز چیکار کنیم. و این اون چیزی که در آزمون‌ها از روی مواد آزمون‌ها تا امروز چاپ شد و امروز در این کتاب بسیار زیبا به دو زبان چاپ شده است، بسیار آموزنده، نه تنها برای مثلا یک محیطی هیئت ایجادی بگویم روزنامه جمهوریت، من گمان میکنم برای همه اونهایی که سری اندیشه ملی مثلا کار و فعالیت دارن. این سفرهایی که مثلا روزنامه جمهوریت توسط این آزمون‌ها هم در ولایت سوخت، در منطقه قراتگین مثلا رشت آغاز کرد، در ولایت مختار کوهستان بدخشان هم ساختش. در همون روزهایی که بسیار چی بود رفتن، این بین رابطه بین مثلا روزنامه‌نگاران و خودی خوانندگان همون منطقه ها یک پدیده تماما تازه هستیم که در اطراف فرض کن شخصیت های بزرگ ملی ما در بدخشان درباره شینشو شاتیماروف که خوشبختانه اون خانه‌ای که به دنیا آمده است در اونجا موزه است و در همون پارچنل حفظ میشه. مردم میدونن که باز اون مردم اینا میدونن که در مرکز در روزنامه جمهوریت مثلا بی تفاوت نیستن با اونها و شخصیت های بزرگ ملی ما مثل نصرت الله مقصود و شاتیمور، مثل استاد عینی که ما در ناحیه عینی بسیار با شکوه برگزار کرده بودن و موادهای اون هم چاپ شده بود و استاد میرزا ترسازاده که همین اولی همین سال در وادی حصار در سه ناحیه وادی حصار بسیار با تنتنه تجلیل یافت و در شهر ترسازاده جنبست کردیم. بسیار مهم بود و از همه عجیبش این است که خودی اون چیزی که روزنامه میکند این انگیزنده اندیشه ملی ما است. یک گپی هست که میگن که اگر نگاه به گذشته این راک شدن به آینده است و من گمان میکنم که همین آزمون‌هایی که هیئتی بسیار پرقوت بسیار پرمسئولیت روزنامه جمهوریت برگزار کردن و باز در شکل این کتاب در شکل کتاب بسیار زیبا به نشر رساندن، این برای این روز فردای ما مواد بسیار خوب می‌دهد برای اندیشه خودشناسی و تندرستی از کردیم برای سازندگی و بنیادکاری. درست گفتید شما استاد که آزمون‌های جمهوریت یک نوع نگاه به گذشته، نگاه به قهرمانان ملت تاجیک هستند. در حقیقت قهرمانان ملت ما به خاطر حمایت این وطن، این ملت و زبان و فرهنگ مبارزه زیاد بردن، حتی جان باختن و
ҳама ин як нав дарси ибрат аст ва бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш нашавад. Такрор ба такрор бояд бигӯем, ёдрас кунем. Яъне озмунҳо як нав барои баландбардоштани худшиносии миллӣ кӯмак мерасонанд. ман дар ин росто мехостам ҳамин хизмати раисони вилоятҳои ҳам вилояти Суғд, ҳам вилояти Хатлон, ҳам вилояти Бадахшон ки бисёр фаъол буданд, махсусан вилояти Суғд дар ибтидо бисёр як тамоми ташаббусҳое ки аз ҷониби рӯзномаи ҷумҳурият шуд, онҳо бисёр дастгирӣ карданд, ҳам Раҷаббой Аҳмадзода, ҳам Қурбон Ҳакимзода бисёр амина самимӣ дастгирӣ карданд ва ин бисёр кори хуб аст. ман гумон мекунам ки дар оянда низ ҳамин ташаббус боз идома меёбад. дар ҳақиқат барои дар сатҳи баланд доир намудани озмун зери унвони Эмомалӣ Раҳмон ва эҳёи давлатдории миллии рӯзномаи ҷумҳурият якҷо ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон доир намуд. вилоятҳои мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Хуҷанд, Кӯлоб, Турсунзода, Ҳисор, ноҳияҳои Данғара, Рашт, Нуробод, дирексияи сохтмонии иншоотҳои ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Рухом саҳми созгор гузоштанд ки бо истифода аз фурсат ба ҳамаи онҳо изҳори сипос менамоем. Устод, ба андешаи шумо дар раванди худшиносӣ ва таҳкими ваҳдати миллии озмунҳо чӣ нақше гузошта метавонанд? ин озмунҳои рӯзномаи бо нуфузтарини кишвари мо ҷумҳурият як падидаи тамоман нав, хуҷаста барои ҳаёти мадании кишвари мо, умуман ҳаёти сиёсӣ гӯё мешавад ҳастанд. чунки ин озмунҳо аз тозаанд, наванд як падидаи тозаанд, ба он маъне ки агар пеш озмунҳо вуҷуд доштанд, онҳо дар доираи саҳифаҳои рӯзнома ташкил мешуданд, ҷамъбаст мешуданд. озмуни ҷумҳурият фаротар аз ин рафт. ҷумҳурият рӯзномаро ба назди мардум бурд, мардумро ба рӯзнома наздик кард ва ин ҳамроҳи ин озмунҳо дар ноҳияҳо, дар марказҳои вилоятҳо, дар гӯшаҳои дурдастарини Тоҷикистон мардум ба рӯзнома ҷалб шуданд. теъдоди муштариҳои рӯзнома хеле зиёд шуд, барои он ки рӯзнома ҳам масъалаҳои бисёр имрӯзӣ, масъалаҳои бисёр ҷиддии муҳими ҳаёти маънавии иҷтимоии моро бардоштанд ва ба ғайр аз ин имкон доданд ки доираи фаротари мардум ҷалб шаванд ба ин. аз ин ки ин озмунҳои бурданд ба гӯшаҳои гуногуни кишвара мо бевосита бо ҳамкории мақомотҳои давлатӣ, ҳукуматии ноҳияҳо, маҳалҳо ин озмунҳо ташкил шуданд ва тавонистанд теъдоди хеле зиёди мардума ба худашон ҷалб кунанд. ман дар бораи махсусиятҳо, хуҷастагиҳои озмунҳои ҷумҳурият нияти як чиз навиштан дорам. ҳозир ҳамиқта мегӯям ки ин озмунҳо аввал ин ки масъалаҳои бардоштанд ки як саҳми бузург дар пажӯҳишу таҳқиқи соҳаҳои гуногуни маънавиёти мо доштанд. ҳар озмуни ҷумҳурият чандин ҳадафҳои баланда пайгирӣ мекард. аз ҷумла масалан он озмунҳое ки ман дар аввалин озмунде ки иштирок доштам дар ноҳияи Рашт бахшида ба ваҳдати миллӣ гиромидошти қаҳрамони Тоҷикистон Мусафирулло Махсун буд. дар ин озмун бубинед ҳам мақолаҳо, ин озмун вақте ки эълон шуд, мардум, муштариҳо, олимо, адибо ва рӯзноманигорои мо бори дигар як таваҷҷӯҳ ба ин мавзӯъ карданд ва дар мавзӯи ваҳдати миллӣ мақолаҳои нав, пажӯҳишҳои нав, андешаҳои тоза ҷамъ омад ба шарофати ҳамин озмун. ва ҳамин гуна корро масалан вақте ки дар бузургдошти гиромидошти устод Айнӣ ва бобоҷон Ғафуров рӯзи забони тоҷикӣ мо дар ноҳияи Айнӣ баргузор шуду, мо ҳама иштирок доштем. соли 2017 буд. шарофати ҳамин озмун, ман вақте ки он китобе ки ба ин муносибат чоп шуд варақ мезанам, воқеан иттиминон ҳосил мекунам, мебинам ки ба шарофати озмуни ҷумҳурият
همین موضوع پژوهشی زبان معاصر ما چقدر مثلا پژوهش‌های تازه، مقاله‌های نو، تحقیقات‌های تازه پیدا شدن در موضوع عین‌شناسی. یک قطار مقاله‌های نو، سهم نوی علمای ما، ادیبای ما تشکیل کرده شد، به وجود آورده شد. هم به شرفتی همین آزمون بود. همین آزمون توانست جلب کند دقت علمای متخصصایی که در موضوع عین‌شناسی پژوهش‌های نو کنند، دستاوردهای نو و همین گونه در موضوع آزمون گراندوش باباجان غفورов در نوحه باباجان غفورov خب در تمام موضوعها هم در رشد سیاحی و هنرهای مردمی، هم در موضوع سال جوانان و تمام آزمون‌هایی که موضوعش بسیار موضوعهای جدی زمانیت بود، در تمام همین موضوع بغیر اون که مثلا جمهوریت مردم را جلب کرد، بغیر اون که این صحیفه‌های گازیته از پژوهش‌های نو، مقاله‌های نو شکوفان شدن، بغیر از اینها ببینید چقدر اندیشه‌های تازه روی دفتر رو برق آمدن، پژوهش‌های نو کتاب شدن و اینها همشون سهم بی‌نهایت بزرگی هست که در معنویات امروزی کشور ما گذاشته شد. برای این من گمان می‌کنم که این آزمون‌های جمهوریت چندی هدف بالای پیگیری کردن. هر یک این آزمون میتواند مورد پژوهش علاقه خلاصه برآوردهای علاقه شود، لیکن در مجموع در خودشناسی ملی، در مورد خودشناسی ملی، در مورد وحدت ملی، در موردهای دیگر این آزمون‌ها خیلی نتیجه‌های نیک دادند. از همه سرخواننده‌ترین امروز نشریه همین جمهوریت است و یک سببش همین تشبثکاری‌هایی که اداره روزنامه، سرمحرر روزنامه قربان علی رحمانزاده و همه هیئتشون کردن، اونو جستن، اونو راه تازه یافتن که روزنامه جالبتر باشد، روزنامه خواننده نزدیکتر شود و تعداد زیادی مشتریان جمع بیاورد. اینجا نه تنها از داخل بلکه از خارج مؤلفان هم و مقاله های جدی نوشته فرستادند به نشر رسید. مثلا از بریتانیا کبیر، آلمان، روسیه، از آلمان خزید، از افغانستان، نماینده افغانستان، آذربایجان، ازبکستان مطلب‌ها وارد شدن. از ازبکستان چند نفر اشتراک داشتن. بله. در این آزمون اشتراک کردن، مقاله‌های خیلی جالب به نشر رساندند که از داخل خب ما هم می‌دانیم که وضعیت چگونه بود، مقاله‌ها نوشته به نشر رسانده، ولی از بیرون وقتی که مؤلف‌ها مقاله‌ها رو فرستادند و خواهشی به نشر رساندن آن شدند، این گواهی آن است که آبروی اعتباری تاجیکستان در سطح بین‌المللی خیلی افزوده است. دیگر اینکه شخصیت‌های از بیرون پیدا شدند که خدمت‌های سرور دولت ما را از بیرون ارزیابی کرده و قدر آن رسیدن و اهمیت تشبث‌های پرزیدنت محترم ما و همچنین دستاوردهای تاجیکستان را در ساحه‌های سیاست و علم و فرهنگ و اجتماعیات آنها بهتر دیده توانستند. بله، تشکر. امروز ایده بر آن نظرند که در کشور ما آزمون‌ها زیاد گشتند. خب با اندیشه استاد آزمون‌های جمهوریت از آزمون‌های دیگر چی فرقیت دارند؟ با کدام ویژگی‌ها فرق می‌کنند؟ روزنامه جمهوریت کار انجام داد که مثلا یک نظام پرقدرتی که در بسیار وزارت‌ها هستن این کار کردن. در می‌بینیم که کارها رو کمیته‌ها انجام میدن، ولی روزنامه بسیار انجام میدن. چه فرقی دارد؟ فرقش گمان میکنن که یک خوان معنوی آراست. بله. روزنامه جمهوریت که همه طایفه‌هایی که در تاجیکستان هستن اونها رو جمع بیاره. مثل وحدت کامل همین است دیگه. بله، یک نمود وحدت که اندیشه را باید بیاره. و ما که در آغاز کار هستیم در علم، پهلوی اکادمیک خدمت الله علم که نوشته بسیار جالب باید پهلوی این نویسنده هایی که برای مردم ما در دهات
مقاله روزها لگندار هستند روایت مردم هستند که بسیار شخصیت های شناخته و بزرگ از سالهای 70 تا امروز اگر فرقیتش در همین است دیگر میدونید به موضوعهای دست دادن و پیشنهاد شد که در خودشناسی و خویشتن‌شناسی ملت ما بسیار اهمیت جدی دارند چنانه که در باب آزمونه که در زندگی نامه استاد بزرگمون شناسنامه ملت صدرالدین عینی بوده اساسگذاری جریان خودشناسی خیلی اهمیت داشته و درک کردن ماهیت همین مسئله گذاری اصلا خیلی و در رویش چند پهلوهای دیگر روشن می شود و اهمیتش زیادتر نمایان می گردد. مثلا شما می‌گفتن در احیای هنرهای مردمی در شهر پنجه که برگزار شد هم آشنایی با اون موضوعهای زیبایی که استاد نظم تاجی زیسته است و صدا هم آشنایی با مردم پنجه و هم در برابر این با سفر و سمرقند چون که استادان جهل داشتن روزنامه مقدمانده نزدیک شد رابطه بسیار قوی پیدا کرد و هم چون که در ابتدا گفتیم یک وحدتی اندیشه پیدا شد یعنی همه پهلوهایی که در زندگی نامه قهرمانان ملت به بار دیگر واسطه یافت در روزنامه جمهوریت و بسیار طایفه ها و قشر جامعه توانستند که در این روزنامه شرکت دارند. تفریقه دیگر آزمون جمهوریت از دیگر آزمون ها با تدریج آزمون بین المللی شد. آنچه که تا این روز روزنامه جمهوریت انجام داد این هنوز آخری کار نیست. این هنوز آخری کار نیست و آینده هم خدا خواهد باز آزمون‌های دیگر را نیز راه اندازی میکند روزنامه جمهوریت. تشکر باری دیگر سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید.